Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jednu emisiju regionalne radio televizije Pančevo intervju. Imamo ovoga čast da ugostimo ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića sa kojim ćemo razgovarati sigurno jedna od najvažnijih grana, da kažemo, koja može doprineti razvoju naše države, odnosno Srbije u ovom periodu, a i u narednim godinama. Dobroveče, hvala vam što ste izdvojili vreme i došli u Pančevo. Dobroveče i hvala vam na pozivu. Evo ono što je sigurno što je obeležilo, evo da kažemo, lagano smo ušli već da kažemo i u prvi kvartal ove godine, odnosno već ulazimo. Poljoprivreda jeste jedna od grana u kojoj je vlada Srbije i vi kao ministar i premijer Vučić sigurno dosta obratili pažnju s obzirom na tu činjenicu da je i sam budžet za poljoprivredu mnogo veći nego što je bio. Pa gledajte, mi smo i prethodne godine, dakle u zadnjih nekoliko meseci, sve od ekspozeja premijera Vučića u avgustu mesecu pa tamo sve te mesece do kreiranja budžeta, stalno isticali da je nama strateško opredeljenje razvoj poljoprivrede, odnosno razvoj dodatne vrednosti na poljoprivrednom zemljištu. I nekoliko puta sam u to vreme isticao da će u stvari budžet biti mera naše odlučnosti da stvari menjamo u poljoprivredi i da se preorijentišemo na razvoj konkurentnosti naših poljoprivrednih proizvođača, a ne samo na prosta davanja po hektaru koja imaju potrošački karakter. I budžet je veći za 3,5 milijarde nego što je bio prethodne godine, 8,3% tačnije. Imamo u njemu mnogo više alociranih sredstava za nabavku mehanizacije, opreme, prerađivački deo, skladišta, bilo da je reč o podnim skladištima, o silosima, hladnjačama. Dakle, svemu onome što možemo reći da čini naše poljoprivredne proizvođače konkurentnijim. Konkurentnijim u smislu da sa savremenom opremom mogu da obavljaju svoj posao i tako snižavaju troškove i prave tu razliku veću u svoju korist nego što su to ranije činili. Šta je ono što, evo rekli ste sa neke strane, ono što je vlada omogućila i što jesu neki, da kažemo, detalji koji mogu biti na raspolaganju, ali konkretno šta je ono što sada svaki poljoprivrednik, kada su u pitanju neke posebne oblasti, u zavisnosti od onoga čime se bavi, može da očekuje kao neku pomoć od same vlade Srbije, a paralelno s tim kako funkcionišete i sa pokrajinskom administracijom, gde se, da kažemo, da najveći deo poljoprivredne teritorije i nalazi? Pa gledajte, mislim da po prvi put imamo sinergiju mera agrarne politike između pokrajinske administracije i države, kažem u zadnjih 15-20 godina. Potpuno smo usaglasili sve mere i tu apsolutno nema nikakve dvojbe. Pre nekoliko dana smo imali poslednje sastanke gde smo bukvalno fino podešavali sve te instrumente kako bi i poljoprivrednici na prostoru Vojvodine i na prostoru centralne Srbije imali na raspolaganju isti set mera agrarne politike. Imali smo neke neravnomernosti i neke stvari koje nisu dobre. To je da na prostoru Vojvodine su egzistirale određene mere ruralnog razvoja za višegodišnje zasade za nabavku neke opreme, a na prostoru centralne Srbije toga dugo godina nije bilo. Iako je najveći deo poljoprivrednog zemljišta obradivog nalazi se u Vojvodini, ali imamo vrste poljoprivredne proizvodnje koje su znatno razvijenije dole u centralnoj Srbiji, južnoj Srbiji, istočnoj Srbiji, nego kada je reč u Vojvodini. Moramo voditi računa o zemlji kao celini. Znate, na jedan način sam verovatno i ja razmišljao kad sam bio gradonačelnik Sremske Mitrovice i samo gledao da za tu jednu malu zajednicu učinimo što više, ali sad moramo posmatramo tu čitavu veliku zajednicu Srbije sa jedne tačke. Tako da mislim da će stvari ići na dobro. Mi ćemo u nekoliko narednih dana doneti sve pravilnike, raspisati pozive i krećemo. Šta ste zatekli? Pa gledajte, ne bi ja da pričam o tome šta sam ja zatekao, jer ja ne volim da pričam o prošlosti, mene interesuje samo ono što je danas i što će biti sutra, mislim u budućnosti. Činjenica je da, na primjer što se tiče investicija, dakle svog nabavka, opreme, mehanizacije, prerade, bilo je prošle godine svega 520 miliona dinara u budžetu obezbeđeno. Imali smo zahteva za skoro 2 milijarde. Mi smo u unutrašnjim rezervama u septembru i oktobru mesecu uspeli da nađemo dodatnih 1,1 milijarda i da najveći deo tih zahteva isplatimo. Iz ovog prostog razloga, jer sam želeo da napravim pravnu sigurnost za poljoprivredne proizvođače kad podnesu zahtev, da znaju da će dobiti. Šta nam vredi nešto kad neko kažemo dobit će, dobije 1/3 ili 1/4 njih? Kakva je funkcija svega toga? Mi onda tu zamajavamo narod. Zbog toga i menjamo sistem funkcionisanja
Ići ćemo po principu odobravanja finansiranja na osnovu profaktura. Tako da poljoprivredni proizvođač koji želi da nabavi bilo šta, prvo će podneti profakturu, na bazi toga će mu donositi uprava rešenje da mu se odobrava da u narednih 90-120 dana realizuje svoju investiciju, a taj naš akt će mu biti garant da će biti isplaćen. I da on može sa sigurnošću da računa da kad nešto kupi će dobiti pare nazad, a ne da li ima ili nema para. Ali s druge strane će i nama biti lakše, možemo da planiramo budžet i znamo tačno u svakom trenutku šta smo odobrili, pa ako ostane sredstava, raspisat ćemo novi poziv. Ali je jako važno ta predvidivost i sigurnost da bude na prvom mjestu. Koliko će doprineti ovo povećanje sami koji ste rekli od 8% u 2017. godini kada gledamo, ajde se ne vraćamo unazad, ali pa gledajte, mi smo od sav taj novac koji smo dobili više iz budžeta i zbog toga sam ja jako zahvalan premijeru i ministru financija što su uočili značaj ove problematike, to je što su sva ta sredstva opredeljena za investicije. Od ukupnog budžeta od 43 milijarde, 87% budžeta ide na investicije i subvencije. Svega 13% ide za sve troškove koje ima ministarstvo. U pogledu zaposlenih, tu su, nemojte zaboraviti, veterinarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija, poljoprivredna inspekcija, uprava za agrarna plaćanja, nacionalni referentni laboratorij, dakle, uprava za šume, dakle, jedan sistem sa mnoštvom ljudi, sa mnoštvom inspekcijskih nadzora. Svi troškovi koji otpadaju na ministarstvo. Sve to smo uspeli da sažmemo u tih 13% i da 87% budžeta bude opredeljeno za subvencije i investicije. To ja mislim da sada nije bio slučaj. Mi smo išli sa štedljivim pristupom u pogledu tekućih troškova koje imamo, ali izuzetno proaktivno u pogledu investicije. Nedavno ste imali neke sastanke sa predstavnicima, da kažemo, poljoprivrednika iz Vojvodine i, da kažemo, drugih možda delova Srbije. Šta je ono što je postignuto na tom nekom razgovoru i šta je ono što će oni u buduće moći da koriste kao i jedan vid od ove što sami ste rekli i subvencije i pomoći od strane države? Pa gledajte, u svega nekoliko dana ja sam razgovarao skoro sa 1500 poljoprivrednika na 2 različite skupa. Nije to malo ljudi, a s druge strane potpuno smo izmenili pristup. Nisam ja došao i ono, kako zovu profesori, ex katedra, ja ispričao što imam, pokupio si i otišao. Ne, potpuno smo promenili pristup. Ja sam seo, stao pred ljude i rekao, izvolite, postavite pitanje. Sve što vas interesuje u oblasti poljoprivrede. Prvi skup gde je bilo negde oko 400 ljudi trajao je 3,5 sata. Na drugom skupu trajao je negde oko sat i 40. Jedan je bio na poljoprivrednom fakultetu, drugi je bio skup 105 plus ovih ratara. Ja mislim da je to mnogo važno razgovarati s ljudima. Ono što će stajati ljudima na raspolaganju u narednim mesecima, to je pre svega 4 mere bi posebno izdvojio. Ima tu još mnoštvo mera. To je nabavka traktora do 100 kW, koji su specijalizovani za voćarstvo i povrtarstvo, gde će vam vraćati 50% novca. To je razvoj posebne linije za mlade poljoprivrednike u smislu davanja grantova. Ne da vi investirate pa da vam država vraća, nego kod mladih poljoprivrednika unapred vam dajemo po pripremljenom biznis planu i imamo mere koje se tiču nabavke druge opreme i mehanizacije i prerađivačke kapaciteti. To su jako važne stvari i za nas jako važan segment predstavlja prerađivačka industrija kao mehanizam da pravimo veću vrednost, a da više ne prodajemo samo jeftine, a kvalitetne sirovine. To je ono što ovu državu ubije. Kakva je situacija kada su u pitanju neka poljoprivredna područja? To su uglavnom, da kažem, odnosi se na sela i na jedna takva mesta. Znamo da u proteklih 20 godina je došlo do velikog odliva i stanovništva i da su mladi sami odlazili u gradove ili na neka druga mesta tražeći bolji položaj ili karijeru. Da li su upravo ovo neke mere koje postiču njih da se vrate na sela? Gledajte, nije samo tu suština posticanja vraćanja, nego i zadržavanja onih koji već tamo žive. Pa vi imate jednu nevjerojatnu stvar. Ja to pričam neki dan sa mojim proizvođačima svinja. Kažem, mojim iz kraja odakle sam ja. Tamo je to dosta razvijeno. Vi ako idete u fabriku koja se bavi automobilskom industrijom, možete zaraditi najviše 350 € neto ako radite prostu proizvodnju u fabrici. I radite po smenama. Vi ako u jednom ciklusu, turnusu 3,5 meseca, uzgajate 60 svinja, vi možete tu zaradu isto da ostvarite od svoje kuće, a da radite svega 2 ili 3 sata dnevno. I nema smena, nema ničeg. I imate siguran plasman. Siguran plasman jer
pojedini prerađivači mesa sad već nude godišnje ugovore za plasman svojih roba. To je jako važno. Da mi razvijemo sistem prerade, jer ona vuče sirovinu. A ako nema toga, onda džaba sve. Džaba bukvalno sve. Kakva je upravo baš to situacija sa plasmanom, da kažemo, celokupno naših poljoprivrednih proizvoda? Zavisi kako kojih. Mi imamo neke vrste poljoprivredne proizvodnje gde imamo ozbiljne viškove. Odnosno na ono što proizvedemo na prostoru Srbije, pre svega mislim na žitarice. To je jako važan sistem razvoja luka i prenosa te robe rečnim putem. Pre svega zbog troškova. Jer prevesti 1000 tona žita rekom je 40 puta jeftinije nego prevesti istu tu količinu robe kamionom. Mi moramo da shvatimo da je logistika povezana s poljoprivredom, a s poljoprivredom je povezana logistika, prerađivačka industrija i trgovina. Sve je to jedan korpus. Gde bilo ko posmatra to izolovano, taj onda može samo da razmišlja o visokim prinosima i šta ćemo kad napravimo najviše prinose koje možemo da imamo. Napravimo 15 tona po hektaru kukuruza. Šta ćemo s njim onda? Ako nemamo da ga izvezemo, ako nema ko da ga potroši. Mi onda gušimo tržište i onda ubijamo cene. A tu smo majstori. Da radimo samo ono što mislimo da mi treba da radimo, a ne ono što tržište traži od nas. I zbog toga ja stalno ponavljam, i možda će mi se usta iskriviti od toga, šta je na srednji i duži rok, koje su isplative vrste poljoprivredne proizvodnje, po analizama najpoznatijih međunarodnih finansijskih institucija. To je prerada voća, naročito jogurdičastog i bobičastog voća, prerada, odnosno proizvodnja voća, proizvodnja povrća. Na povrće mislim na papriku, mislim na luk, na krompir, krastavac, kornišone. Tu je razvoj stočarstva najviše govedarskog sektora i četvrta stvar, to je ribarstvo. Ako ljudima kažem šta je to što na tržištu za narednih 15, odnosno 5 do 20 godina ima perspektivu, vi onda možete razvijati jedan ciklus. Ako mi svake godine zavisimo od toga dalje ove godine nešto 13 para, sledeće godine 16 para, pa tu nema standardnosti i nema razvoja. Kako prevoziti nešto rekama kad čujem da ste zatekli, da kažemo, državu koja nema više ni ledolomce? A sad smo imali led. Pa gledajte, to je jedan sistemski problem. Nije samo stvar oko ledolomaca, stvar je i oko luka. Postojao je jedan pokrajinski premijer, zvao se Nikola Kmezić, 72. godine. Vojvodina je, pričamo ne zbog Vojvodine, pričamo o uspostavljanju sistema. Vojvodina je u to vreme imala GDP kao Makedonija. Dakle, bila je jedna od najnerazvijenijih područja. Sa neverovatnim potencijalom u poljoprivredi, ali nikad iskazani, nikad valorizovani. Čovjek je postavio 72. godine 10-godišnji plan razvoja prerađivačke industrije u Vojvodini sa idejom da stigne za 10 godina da bude u rangu sa Slovenijom. I to je uspeo. Ali kako su to radili? Razvoj prerađivačke industrije plus razvoj luka, odnosno kretanje robe putem reka. I zato je nama jako važno da mi uspostavimo taj sistem i na vodama. Pa nije džaba voda povezana s poljoprivredom. Često se ljudi pitaju šta će vodoprivreda zajedno s poljoprivredom. Pa zato što poljoprivreda mora da se transportuje najjeftinijim mogućim načinom. To nije kamion. To može biti ili voz ili može biti reka. Najpre reka, ako može more, super. Ali pošto nemamo more, onda moramo na reku da se koncentrišemo. Tako da ima tu dosta stvari na kojima se mora raditi, ali moramo postanemo svesni da je gospodin tržište na prvom mjestu i da moramo da radimo ono što je potrebno na tržištu, a ne ono što mi mislimo da treba da radimo. Sve je to u redu, tradicija, sve je to lepo. Ali džaba kad nemamo sutra šta s tim. To možemo 1-2 godine da se zavaravamo. To je upravo ono što vi želite da kažete, da sam poljoprivrednik ili da kažemo neko gazdinstvo mora da shvati da se prilagođava tržištu. Mi ćemo pomoći u tome. Nećemo mi bežati iz tog, da tako kažem, ciklusa i reći pa mi smo država, nas ništa ne interesuje. Ne, mi želimo da kažemo koje su to vrste poljoprivredne proizvodnje u koje treba ulaziti, gde može se očekivati zbiljniji profit. Pazite, čovek ima delova, neke parcele tamo oko Vlasotinca, Leskovca, radi na hektar povrtarske kulture u plasteničkoj proizvodnji. Zarađuju više na tom hektaru nego neko na 30 hektara žitarica po Vojvodini. Ali oni ljudi, da vam pravo kažem, iz razgovora s njima vidim da rade 10 sati na dan. Ko žitarice vi nemate toliko puno obaveza, ali ako želite stvarate profit, onda morate ili da povećate količinu, prinose,
ili morate da preorijentišete svoju vrstu proizvodnje. To je sad stvar izbora. Ali nama je da pružimo uslove da se razviju sve vrste poljoprivredne proizvodnje i kanale za plasman te robe. To je posao države. Kakva je situacija sa najavama za subvencije za navodnjavanje, prvenstveno i ovde u Vojvodini? Pa ne znam tačno na što mislite, ali ajde u jednom širem smislu reči da to objasnim. Mi podstičemo nabavku opreme koja služi, dakle, crpnih pumpi, nabavku kompletnih creva kojima se prenosi voda od svog izvora do krajnjeg odredišta. Znači, sve tifone, sve što je neophodno, to mi ih subvencionišemo. Ali s druge strane, mi imamo problem sa dostupnošću vode. I zbog toga sa Abu Dhabi fondom radimo sad jedan ogroman projekat, 11 projekata je na prostoru Vojvodine i 3 na prostoru centralne Srbije, za razvoj što veće količine parcela koje imaju dostupnu vodu za navodnjavanje. Mi u ovom trenutku svega 3% poljoprivrednih površina organizovano navodnjavamo u Srbiji. Naš cilj je 10%. Mi imamo taj potpisan ugovor sa Abu Dhabi fondom na 100 miliona. Ove godine ide prva tranša 30 miliona. Tender treba da bude raspisan u narednih 10-15 dana. Kakva je situacija sa lokalnim samoupravama samim i sa onim što, da kažemo, po znacima navoda im je povereno da raspolažu, to jesu uglavnom licitacije poljoprivrednog zemljišta, imali smo tu problema. Pa tu je najveći problem. Mi smo imali do pre godinu i po dana, godinu dana, imali smo svega 50 lokalnih samouprava koje su donosile programe davanja u zakup. Sad smo prvi put isterali krajem godine svih 145 lokalnih samouprava u Srbiji da su donale program i organizovali licitaciju. Neko će reći, pa to je po zakonu. Pa slažem se, zašto nije bilo po zakonu 10 godina? Ima gomila lokalnih samouprava koja nije davala zemljište u zakup na taj način. A da objasnimo obično građaninu šta znači to ako neko ne raspiše na vreme? Ako ne raspiše licitaciju, a odmah svi u uzurpaciju. Znači za poseda ko stigne i bez plaćanja naknade, u najboljem slučaju plati neku naknadu. I znači ima veći profit nego što mu pripada, vlada pravo jače. Ko je veći, kako neko jači, taj tabači, kako to ide, ne znam nekako za taj izraz. Ko prvi upadne u njivu, njegova njiva. Pa mislim, to ni konkvistadori pre 500 godina tako nisu se baš ponašali. I mi smo imali takvu situaciju da smo imali ogromne površine koje su u vreme pre 2012. godine bile uzurpirane. Na nekim lokalnim zajednicama par hiljada hektara niko nije plaćao. Prihodi u lokalnom budžetu nije bilo, prihode u pokrajinskom budžetu nije bilo, prihode u republičkom budžetu nije bilo. Mi smo prekinuli s tu praksu i mislim da sam bukvalno treći dan kako sam postao ministar bio ovde u Pančevu i bila je tema uzurpacije. Mi smo borbom protiv uzurpacije 120.000 hektara vratili u sistem. To je 25 miliona evra kad se preračuna ako je prosječna cena hektara 200 evra godišnjeg zakupa, a i bude i više. Sad isto menjamo svoju politiku u delu prava prečeg zakupa, gdje želimo da budemo to funkcionalnije i ravnomernije. Jer imali smo sad situaciju da preko uslovnog grla kod određene vrste, da tako kažem, stočarske proizvodnje, vi imate, mnogo se više dobijalo nego što realno čovjeku treba da bi svoju proizvodnju stoke zadovoljio. Pa ste imali davanje u podzakup, pa ste imali gomilu nepravilnosti i nezakonitosti. Idemo sa ispravljanjem toga. To su procesi. Bitno je da se krenulo, tako? Bitno je da se stigne. Nama je da stignemo na cilj, a to je da rešimo te probleme. Kakva je situacija sa eto ono što su isto mnoge lokalne samouprave, da kažemo, tavorili, imale probleme sa tima, jeste i upravo prebacivanje salda iz godine u godinu upravo od zakupa poljoprivrednog zemljišta, to nisu mala sredstva. Gledajte, to je takozvani, u finansijama se to zove obojeni novac, odnosno namenski novac. On po novom zakonu o budžetskom sistemu nema takav karakter. Može se koristiti za sve što se tiče poljoprivrede, jer bilo je potpuno besmisleno da vi sav taj novac, na primjer u slučaju Pančeva, Sombora, to su ogromne količine novca, možete koristiti za atarske putevi za kanale. I to je dobro jedne, druge godine šta ćete 5? Šta samo sipate šljunak u atar? Malo je bez veze. I onda je doneta odluka da sve što se tiče ruralnog razvoja, sve što ima bilo kakve veze sa poljoprivredom, može da se koristi taj novac i on ima sad, da tako kažem, opšti karakter. Kakva je situacija sa, malo prije ste nabrajali, jedan deo troškova ministarstva, same vlade i države koji se odvaja na na institute, na neke organe
koji se finansiraju direktno iz budžeta, ne računajući ovo što je odvojeno za investicije i za subvenciju u poljoprivredi. Kakva je situacija sa državnim, da kažem, preduzećima koja su u stvari još uvek državna, a tiču se upravo ove oblasti? Pa toga je ostalo jako malo. Ostaje PKB, Mitrosrem i nekoliko manjih koji se nalaze u procesu takozvanog UPPR-a. Nama je ideja da to iz portfolija države, da tako kažem, prebacimo u privatni sektor. Dinamika je narednih godinu i po, dve, jer pazite, ne može nikad da me neko ubedi da evo uzet ću primjer odakle ja dolazim, taj Mitrosrem, 4000 hektara zemlje, one ne mogu se sastaviti s 4000 hektara zemlje. Mislim da date u arendu 4000 hektara zemlje, pa ćete napraviti prihod od koliko to mu dođe. 800.000 evra. Je li tako? Nek je 200 evra, da. A više je tamo kod nas. Tako da, to su preduzeća koja su beležila samo gubitke. Zato što su bila ili predimenzionirano napravljena za tržišta koja više ne postoje. Tako da tu treba naći neki balans, ali svakako treba zadržati spram delatnosti koje one imaju, naročito PKB, koji je simbol naše mlekarske industrije, odnosno proizvodnje mleka, jer 30% najkvalitetnijeg mleka u Srbiji se proizvodi u PKB-u. To mora da egzistira i to će biti stav ministarstva o prioritetnom uvažavanju ove činjenice. Vraću se na mlekare, evo da vas još nešto pitam kad pričamo o firmama. Šta je sa sudbinom preduzeća koje su se, nabrali se nekoliko, evo mi ovdje u Pančevu imali smo takozvani, sećate se sigurno, zeleni pul koji je posle propale privatizacije ušao u postupak restrukturiranja. Da li je to takva intencija vlade da se isto takav posao završi sa stranim partnerima ili možda domaćim? Nije uopšte pitanje strani. Važno je da to bude privatni sektor koji na mnogo kvalitetniji način radi sa svim tim. Ne mislim pri tome na privatni sektor iz 2003. 2004. koji je privatizacija kad se nije znao ko pije, ko plaća. Mislim na zdrav kapital. Katanac privatizacija. Pa kako god, ili kako kaže Bogoljub Karica, katance mi se zdravo sa latom. Nebitno, skroz. Suština cijele priče je da mi prodamo samo u onom trenutku kada imamo investitora koji ima kapital i koji je spreman da ulaže tu vrstu proizvodnje, a ne po svaku cenu da to prodamo. Sad ću da se vratim na mlekare. Kakva je situacija kada su u pitanju, nedavno ste i spominjali da ste vršili i kontrole u pojedinim mlekarama ovdje u Srbiji, kakva je situacija sa mlekom? Pa gledajte, mi mlekarstvu moramo na još jedan mnogo ozbiljniji način da pristupimo. Radi se o jednoj od osnovnih životnih namirnica pored mesa. Pogotovo što jedan životinjskog porekla ima svoje odgovarajuće osobenosti i problematiku posebno koja ide uz to. Mi ćemo tamo u aprilu ili maju otvoriti laboratorije za kontrolu kvaliteta mleka po prvi put u Srbiji, da razdvojimo, kako bih rekao, žito od kukolja. Kvalitet od nekvaliteta, da nije mleko samo što je belo. Nego da tu ljudi koji proizvode kvalitetnije imaju više od toga. Mi kao država premiramo po litri mleka 7 dinara, ali ideja nam je od 1. januara 2018. da po kvalitetu plaćamo. Ako je mleko kvalitetnije 1 litar, što da ne 10? Jer suština je da promovišemo kvalitet, a ne samo da bi postojalo nešto kao takvo. Što se tiče ovih kontrola koje ste pomenuli, bilo je dosta natpisa u medijima. Neki su bili istiniti, a mnogi neistiniti. Mi smo za jednu mlekaru, nakon svega toga što se dešavalo, utvrdili da nema odgovarajuće bezbednostne kvalitete. Kriterijuma ne ispunjava. To je mlekara u Mošorinu. Izdali smo odgovarajuće mere. Za ove druge to nije bilo tako. I mislim da je nefer nekoga prozivati, a pri tome ne utvrditi tačno šta se dešava, i ja zato apelujem na javne poslanike da kod ovih osetljivih kategorija vode računa kako komuniciraju sa javnošću, jer između ostalog i jedna mlekara odavde je bila prozvana, ali ona je u redu, potpuno je ispravno sve. Evo sad smo imali pre neki dan neke mlekare na prostoru, ona Loznička i Zlatiborska mlekara, ili tako nekako se zove. Sve u redu bilo. Tako da ja sam svestan da mali proizvođači vrlo često budu pod udarom velike. Ali mi moramo naš posao države da kaže istinu. Mi smo rekli istinu da jedna od tih mlekara 15 nije u redu, a 14 je u redu. Naravno, mnogo slabije bilo to propraćeno nego onaj prvi naslov. Ali to je vreme u kom živim, nažalost.
Jeste, eto. I Pančeška mlekara jeste simbol nečega što je bilo u zadnjih 20 godina urušavano potpuno do te mere, do sada neke situacije gde ona praktično, evo i kažemo, i solidno radi to sve, pa je sve malo izbunio taj naslov, verovatno, sad ste razjasnili celu priču. To su ozbiljne igre, velikih brojeva. A nama je kao državi da zaštitimo sve one koji rade kvalitetno i zakonito. Kad već spomenimo, da kažemo, delove poljoprivrede, kakva nam je situacija? Ajde krenemo, govedarstvo, stočarstvo, svinjarstvo, znamo da tu... Znači da ostanemo do prekosutra. Pa neka. Šalim se, naravno. Pa gledajte, što se tiče, na primjer, svinjarstva, situacija je mnogo bolja nego što je bila prethodnih godina. Iz jednog prostog razloga jer su nam se pojavili novi prerađivački kapaciteti. Imamo jedan kompleks austrijske jedne kompanije Mitros Fleischwaren, koja svojim svakodnevnim kapacitetom od 700 svinja koje kolje dnevno i povećanjem svog kapaciteta dovela do toga da mi ove godine nismo imali krizu sa cenom, kao što obično bude u januaru i februaru. Prošle godina je cena bila 105, 110, 115 dinara. U ovo vreme sad smo imali 150 dinara tu cenu. Neko će reći, pa da, to se tako namestilo. Nije se namestilo. Čim ima potražnje za meso, automatski cena ide gore. Što se tiče govedarstva, tu loše stojimo. Mi imamo kvote za izvoz u Europsku uniju mnogo veće nego što trenutno izvozimo i treba da odnosno imat ćemo sastanak narednih 10 dana s jednim najvećim svetskim prerađivačem goveđeg mesa, koji traži količine mesa da bismo mi mogli da uđemo u taj sistem, da otvaraju oni svoju fabriku. Mi smo kao država spremili subvencije za sve one koji uzgajaju goveda, bilo da su ona umatičena ili ne. Jer svaka ima, što bi rekli, svoje tržište. I nama je ideja da razvijamo ovaj sektor. Naravno što je atraktivno ovčarstvo, odnosno proizvodnja jagnjećeg mesa. Ovo goveđe jagnjeće meso, odnosno juneće jagnjeće meso, naročito je interesantno za kineske naše prijatelje. I ministar poljoprivrede kada je bio Kina neprije jedno mesec dana, to je bio fokus našeg razgovora o kako da završimo čitavo te proces certifikacije da možemo da počnemo da izvozimo na prostor Kine. Čim imate tržište, imate potražnju. Naravno, zli jezici odmah kažu, a šta ćete vi da proizvodite u Kinu, šta da izvozite u Kinu, znate vi koliko je Kina će nas da proguta, mi nemamo količine. Ja kažem, apsolutno ste vi u pravu. Ali 2004. kada smo sa Rusima počeli da razvijamo izvoz voća i povrća, pa nismo imali neovoliko voćnjaka, pa su se oni razvili zbog tržišta. Zato ja kažem, tržište je to koje opredeljuje sve. Nađe se novac koji će se investira, ali ako nema tržišta, džaba vam sve. Eto, ovo je interesantno, baš sam i to htio da vas pitam, saradnju, eto, napomenuli ste saradnju i sa Europskom unijom i drugim zemljama, naravno to je Rusija i upravo saradnja ta koju imamo kada je u pitanju voćarstva, eto, kad krenemo odavde pa ka Novom Sadu nalećemo i na nove, da kažemo... Zasade. Ali zašto je to? Zato što država podstiče, vi dobijete 40% novca za protivgradne mreže, za stubove, za sisteme za navodnjavanje, za nabavku sadnica, a nije to malo. A s druge strane, treba isto tako reći, nije samo tržište Rusije nama opredeljujuće za voćarstvo. Mi 70% našeg voća izvozimo u Europsku uniju. Ne treba to zaboraviti. Zbog toga i stalno premijer pominje da je naše strateško opredeljenje ulazak u Europsku uniju, jer naša privreda je okrenuta ka tome. Ovo jeste dobro da imamo još dodatne oblike gde izvozimo, ali još uvek je to 70% u Europsku uniju. Naročito je tu atraktivan izvoz jagodičastog i bobičastog voća. Tu smo bez premca trenutno, verovatno u svetu, naročito kod maline. Samo, znate kako, dosta dobra cena bila i sad mnogi počeli to da rade. Sad ćemo vidjeti kako će ići sljedeća godina, pogotovo sljedeće godine, kada bude veće količine maline se pojavile. Ono što mi radimo da bi rešili te probleme, to je otvaranje novih tržišta. Iz tog razloga mi imamo iz Niša svakog ponedeljka kargo leto 60 tona koji ide za Istanbul. To su novi modeli kako možemo da izvozimo. Isto tako otvaramo se tržište Bliskog istoka. Tako da, Bliskog i Srednjeg istoka. Radi se, ali nema poljoprivrede bez trgovine i obrnuto. Ono što sam također htio da vas pitam, evo, sami ste rekli, kada su u pitanju maline, nalazimo se bez premca, da kažemo, u Srbiji, odnosno i šire od Srbije. Pa prvi smo na svetu proizvodnje. Prvi na svetu. Gde smo kada se sabere neka kompletna slika i pogleda cela poljoprivreda Srbije, kada je u pitanju da sad ne udaramo baš na svet, ali kada je u pitanju region? Pa zavisi, pazite. S obzirom da ste definitivno
i to je sud i javnosti nasledili mnogo problema dolazeći. Ono što je dobro, to je što raste prerađivačka industrija, dobro je što raste poljoprivredna proizvodnja. Ono što je nenormalno u celoj toj stvari da smanjuje se broj zaposlenih u poljoprivredi. Ali zbog tehnoloških rešenja, korišćenja nove mehanizacije, to je sasvim i normalno. Ali pazite, još uvijek smo mi tu lider u regionu kad ne računamo Mađarsku. Ali bivše Jugoslovenske republike tu apsolutno nemamo premca, ali to ne treba da nas zavara. Naprimjer, mi imamo prema Bosni i Hercegovini 450 miliona evra izvoza. Znate vi koje je to tržište za nas? Nama je sada razvijemo tržište koje nam nisu bila dostupna poput tržišta Albanije. Neko će reći, pa da, mi trebamo, to su tržište koje su nama blizu su nam razvijali. Evo danas imamo sastanak sa Kazagrom. To je kazahstanska državna kompanija za poljoprivredu. Pa hoće oni da kupe sve od nas, nego daleko. To ima 6 sati avionom. Kako da stigne do onda? Ima problem i sa tankovanjem goriva. I kad imate avion, mora da sleti, mora da naspe gorivo. Ima tu gomila problema, a nema mora da možete lukom nekom da ga prebacite. Pa kuda da ga gurate? Zbog toga je jako važan ovaj projekat Put svile sa Kinom, koji u stvari povezuje nas sa kompletnim tim prostorom Rusije, Kazahstana pa sve do Kine. Da se vreme trajanja transporta pušta sa 45 na 14 dana. To je u ekonomiji naučno fantastična stvar. Kada 3 puta spustite vreme trajanja. Što bi rekli, je put Marka Pola. Šta znači, evo, dobio sam nekom gledalcu koji ne zna da ta ideja je taj ceo projekat Puta svila? Pa gledajte, neki to onako prilično olako shvataju. Suština cijele priče... Možda zbog svile. Pa ne znam. Šta ćete, u Srbiji se sve što je ozbiljno shvati u prvom trenutku onako površno. Do duši kad su uvodili struju i javnu rasvetu, svi su se smejali. Pa na kraju danas niko ne može bez toga. Nije posao oni koji su na državnoj vlasti da moraju da se udovoljavaju narodnim masama, nego da vide malo dalje i da prenesu razvoj države. Ja bar to tako vidim. Mnoge stvari ne mora svako odmah u prvom trenutku da misle da je to dobro, ali na duži rok nisu ljudi ni dužni u krajnjoj liniji da promišljaju na dužni rok. Na duži rok oni koji, da kažem, posmatraju to sve. Suština cijela priče je, malo pre sam rekao, najjeftiniji prevozi su železnički i rečni prevoz rekom. Pošto nema reke do svake tačke, železnički onda tu transport veće količine robe kroz jedno ciklus mogu da se prevezu i zato je jako važno skraćivanje tog vremenskog perioda koliko roba putuje. I to uvezivanje Beograd-Budimpešta, pa od Budimpešte na Rusiju, pa onda spuštanje dole preko Kazahstana do Kine, to je fantastična stvar za nas. Jer možemo mi da otvorimo i trgovinu. Možemo svi sve da uradimo. Ali ako su logistički troškovi skupi, džaba sve. Evo, kad sam pričao malo pre, opet pominjem Kazahstance. Kaže, eto, mi proizvedemo žita koliko, mnogo više nego što nam treba, ali su nama logistički troškovi 120 evra po tonu. Nama se kaže, ne isplati to uopšte da radimo. Sav prihod koji je ostvaren, on je potrošen na logistiku. Nema biznisa. Logistika je tu da smanji troškove prevoza. I danas to sve tako funkcioniše. I ko ne bude uvezao poljoprivredu sa logistikom, a indirektno sa trgovinom, i tu sve prerađivačku industriju uklopio u to, taj nema na šta da traži na svetskom tržištu u narednom periodu. Mi moramo se prilagodimo svemu tome. Kao država, inače ćemo i dalje. Ja se sećam kad sam bio klijent, tamo na prostoru Fruške gore i Južne Padine, krušaka i jabuka, koliko hoćete, bio neko poljoprivredno preduzeće Pinki. Ali su oni prodavali sve jabuke i kruške u Sloveniji u Fruktal. Srbi ludi, jeftino i kvalitetnu robu prodavali, Slovencima oni pakovali, pravili sokovi i prodavali nazad nama po mnogo većoj ceni. Ovo se ja pitam ko je lud. Zato je važna ta prerađivačka industrija. Na tom jednom soku od fruktala se vidi kompletna poljoprivreda koja je postojala u Srbiji. I sve što ne treba da postoji u budućnosti, odnosno treba sami da prerađuju. To jest kako ne treba raditi. Da pravimo dodatnu vrednost za isti proizvod. To je suština priče. Kakve situacije su uvozom? Šta uvozimo? Šta uvozimo? Uvozimo svašta. Važno je da uspostavimo tu kvalitetan sistem kontrole zbog bezbednosti hrane. Ono što ja nisam zadovoljan, što moramo da radimo na tome, to je da smanjimo uvoz mesa. Odnosno, ne toliko mesa, koliko takozvanog moma. To su ti delovi mesa koji se kasnije prerađuju mašinski,
pretvaraju se u paštete, kobasice, salame ili ne znam nije šta. Mi zato promovišemo jedan novu liniju koja se zove srpski kvalitet. To je jedan posebnu uredbu je donala vlada Srbije za promociju srpskog kvaliteta. Šta to znači? Da u policama, u rafovima velikih marketa bude jasno vidljivo koja je roba poreklom iz Srbije. Da je poreklom iz Srbije, da je non-GMO i da ima neke druge kvalitete. I to je ono na čemu ćemo mi raditi ove godine. Već ćemo imati nekoliko prvih mesnih prerađevina koje će nositi oznaku žig srpskog kvaliteta. To je ko nekad ono što je bilo JUS proizvod. Ali samo je jako važno da to bude vidljivo u marketima. Istraživanje tržišta je pokazalo ovako. Da srpski kupac želi da kupi robu iz Srbije, ali ne može da je pronađe. Ne može da je pronađe onom... Ja sam sinoć u jednom, neću da kažem u kom marketu, pokušao da identifikujem u kojim delovima rafova stoje roba iz Srbije, a roba iz drugih delova bivše Jugoslavije. Nije baš nam na diku, ali mislim da ćemo ovim srpskim kvalitetom i u mesu i u medu uspjeti neke stvari da rešimo. Ja malo pred spomenuli, također interesantna tema jeste GMO. Ozbiljna tema. Imamo tu, kako bih rekao, nalazimo se između čekića i nakovnja. S jedne strane potreba da se uđe u Europsku uniju, potreba da se postane član Svetske trgovinske organizacije gde je 150 zemalja sveta, znači svega 40-ak nije deo toga, i mi uključujući s njima, koji insistiraju na slobodnoj trgovini GMO. Ne na proizvodnji. Ne insistiraju oni da se u Srbiji proizvodi GMO bilje ili bilo šta GMO. Ali imamo s druge strane našu javnost koja ne percipira to na takav način i imamo tu problem. Mislim da ono što ćemo mi da radimo, ne mislim, nego znam šta ćemo da radimo kao Ministarstvo poljoprivrede, to je da ćemo formirati Savet za bezbednost hrane od eminentnih stručnjaka koji su nutricionisti, genetičari, koji će jasno iznati svoj sud. Da li je to dobro ili loše? Ako oni kažu loše je po zdravlje stanovništva, onda će tako biti. Ako kažu dobro je, onda ćemo raditi na tome da povećamo svest stanovnika o tome šta je GMO. Jer mi moramo da, pazite, na svetu studije, još nijedna nije dokazala ni da je štetno, ni da nije štetno. To su više teorijske rasprave i sukobe velikih proizvođača u zavisnosti od trenutka u kojem oni egzistiraju, koju temu nameću kao dominantnu. Koji su rokovi, da kažemo, sprovođenja takve ili nesprovođenja takve priče? Pazite, ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju otvara mnoga vrata. To je možda trebalo juče. Ali ne možete vi na silu to da radite, jer morate uspostaviti odgovarajuće mehanizme ako donesete političku odluku. Mislim da je jako važno da nauka prvo da donese svoj sud, pa tek onda kasnije se donese politička odluka. Mi u ovom trenutku nismo spremni kao društvo da donesemo takvu odluku. Mi u krajnjoj liniji imamo zakon koji zabranjuje bilo kakvu prometovanje GMO-a i taj zakon je na snazi dok se drugačije ne donese bilo kakva predlog ili rešenje. Bez obzira što ulazimo, da kažemo, neki period izborne kampanje za predsjedničke izbore, je li ima nešto što, da kažemo, je krucijalno i veoma važno kada su u pitanju upravo zakone koji bi se mogli ticati poljoprivrede, a trebali bi se naći na Skupštini? Ima nekoliko. U stvari, jedan je najvažniji u ovom trenutku. To je tretiranje prodaje zemlje strancima. On će odmah posle, odnosno kad bude bilo zakazana Skupština, ući u proceduru sa rešenjima koje su u skladu sa europskim zakonodavstvom i koje nama daju i dalje prelazni period da ne moramo da radimo to što je se SSP-om obavezalo pre 9 godina. Ja moram da kažem jednu istinu, sviđalo se to kome ili ne, tako mi da vam pravo kažem sve jedno, ali mi smo jedina zemlja koja je ispregovarala SSP da je obavezala se da pre ulaska u Europsku uniju liberalizuje svoje tržište poljoprivrednog zemljišta. Drugi su imali period od 3, 5, 10 godina da nakon ulaska treba da liberalizuje, a mi pre. Veći katolici od pape. I onda nek mi neko kaže s onim perom iz 2008. kad je ono sa onim penkalom onim potpisano na SSP. U poljoprivredi ogromna problemi su nastali potpisivanjem SSP. Ono je s aspekta države, političke odgovornosti, to je odluka dobra. Ali u poljoprivredi ona je imala neverovatne negativne posledice. Zašto je to tako? Pa nek sudi narod o tome. Šta će podrazumevati taj zakon? Znači ide kompletna prodaja? Stvaranje prelaznog perioda u kom neće biti moguće prodaja zemljišta strancima i zaštita naših interesa. Ima tu nekoliko i pravno utemeljenih razloga zašto tako mora biti. Kod nas nije završena restitucija, mešovita svojina i dalje postoji, moramo da bi uopšte bilo kome pružili mogućnost da kupuje zemlju, moramo mu dati pravnu sigurnost. Mi još uvijek
U tom delu ne možemo to da garantujemo, naročito u pogledu mešovite svojine. Ono što nas takođe očekuje, da kažemo, u nekom narednom periodu, nadamo se, hoćete poslediti Slanijadu? Ako me zovu. Ja idem gde god me zovu i mislim da je jako važno biti na terenu i biti s ljudima. Kažem, ono što sam teo, sad mi je to palo na pamet, pošto to je jedna od manifestacija koja nas očekuje. Imamo mnogo manifestacija, da kažemo, pogotovo od u Vojvodini, znate i sami, koje se upravo vezuju za razne grane poljoprivrede. Eto, bit će uskoro Slanijada, ovde kod nas u blizini u Kačarevu, imat ćemo i Virnerijadu u Dolovu. Koliko je bitno neko, da kažemo, pratiti kompletan razvoj poljoprivrede samog tog segmenta u sklopu jednih takvih samih turističkih manifestacija. Pa pazite, ruralni razvoj je u stvari jedan kompleksan sistem koji podrazumeva i poljoprivredu, i turizam, i razvoj nekih drugih vrednosti koje postoje na jednom malom prostoru, jer ne možete vi da očekujete da u svakoj grani poljoprivredne proizvodnje možete ostvariti takav profit da možete živjeti od njega. Ali sa nekoliko dodatnih delatnosti koje su povezane s poljoprivredom, a nalaze vam se tu na raspolaganju, to se može jako dobro uklopiti. Zato insistiramo na donošenju posebnog pravilnika za male prerađivače, kako bi oni proizvođači, oni kod svoje kuće da proizvode ili sir, ili vino, ili nešto drugo, i to prodaju na licu mesta u okviru svojih poljoprivrednih gazdinstava, da li kao robu za prodaju ili kao deo nekog menija koji se nudi gostima koji dolaze. Dakle, u sektoru turizma. Malo ćemo izaći možda iz vaših okvira, ispravite me ako grešim, ali koliko je to, znamo da je rađeno u prethodnih 2 godine veoma puno na promociji, da kažemo, samog nekog seoskog turizma koji upravo obuhvataju ovo sad sami što ste rekli. Pa gledajte, da bi uopšte tu stvar unapredili, mi moramo prvo da razvijemo infrastrukturu, da bi neko mogu u selu nekom da nešto tako obavlja, moramo da dođemo do njega, ali je mnogo važnije taj pravni okvir. Imate se jednu gomilu nelogičnosti. Pa ste idete, na primjer, kod Celjeva, Osečina, tamo taj kraj. Neverovatne količine voća. Oni to prerađuju u džemove, pekmeze, sve slatko, šta god prave. Znate gde to završi najvećim delom? U Beogradu. Tako što neko kupi 30-50 tegli ovoga ili onoga, ali sve u crnoj ekonomiji. Ne u sivoj, nego u crnoj. Nigde nema traga, a to je samo zato što nije data mogućnost tim malima da mogu da budu u legalnom poslu. Ne u tom kontekstu da bi sad država njih oporezovala, uzela im nešto. Ne, nego samo da u kontekstu bezbednosti hrane zadovolje elementarne kriterijume i mi moramo dati pravni okvir za to. Država to sad nije našla načina, ali ja mislim da ćemo već naravno 2-3 meseca izaći s takvim rešenjem. Ne mislim, znam. Kako vidite situaciju, evo kad baš pričamo o tako odlasku nekih proizvoda u crne ili sive, odnosno vi ste rekli crne, ne želim da optužujem... Kako nije crna kad nema ništa u legalnom toku? Mislim, to je sve u gepeku. Ne želim da optužujem nikog, posebno nijedan grad ovde. Ne, hoću da spojim pitanje budućnosti pijaca koje su nekako tradicije kod nas ovde, da kažemo, u samoj Srbiji i ekspanzijom hipermarketa. Jer vidite budućnost i dalje pijaca? Pa naravno, apsolutno. Kao lokalne tržišta prodaje poljoprivrednih proizvoda i ne samo tih malih pijaca, nego i razvoj vele tržnice. Ne mogu tu marketi da kompenzuju to. Ti svi koji su mislili da će to desiti, oni su se grdno prevarili. Mi kao država želimo da razvijemo i koncept velike veletržnice, ali ne u smislu snabdevanja samo lokalnih prostora, nego u smislu platforme za izvoz, standardizovanja robe koja se izvozi. Jer znate čime mi se najčešće srećemo u trgovini sa Rusijom i Kinom? Imamo robe, ali ona po količinama tačkasta je, na gomilu mjesta. I mora to nekako da se pokupi, da se standardizuje sprem oblika, kvaliteta i da se kao takvo proda. Ali to može jedna platforma kakva će biti, meni je ideja nacionalna veletržnica i mi ćemo s tim konceptom već ove godine izaći. Već radimo s gradom Beogradom na tome. Jer oni su dosta radili na tom projektu. Znači to je projekat praktično, velika veletržnica. To je, sećate se, pa ne znam, možda ste mladi. Možda se vi toga ne sećate, ja ne znam. Ne mogu se tačno predstaviti. 80. godište. Onda teško. Ali postojale su nekad velike trgovačke kuće na prostoru Jugoslavije, poput Genexa, poput Centroslavije, koje su bile platforme za izvoz. Jer ne možete vi da očekujete, tu su poljoprivrednici donosili robu i onda se ona skupljala
i kao takva prodavala. Jer ne možete vi sa 2 hektara očekujete da prodate direktno u Rusiju. Ko će da vam dođete da kupi? Mora da se objedini to sve i onda će nam mnogo biti lakše. Evo, imam poziv ruskog ministra poljoprivrede da odemo u aprilu mesecu u Rusiju, da razgovaramo o tom jednom velikom distributivnom centru koji će biti ili u Srbiji ili u Rusiji gdje će se ta roba objedinjavati. A možda je najbolje i da bude na jednom i na drugom mjestu. Pa to bi sigurno bilo najbolje, da idemo na obe strane. I ono što nam sledi, ajde malo da, ako nije spor da se malo prebacimo na političke teme, slede nam predsjednički izbori. Šta očekujete? Sigurno pobedu, ali kako vidite sad ovaj početak kampanje koja još nije počela? Očekujem pobedu u prvom krugu i tačka. Ne bi više pričao o tome. Mislim da je toliko opozicija razjedinjena, ne mogu se dogovore oko elementarnih stvari, tako da nemam... Uopšte mi je nepojmljivo ovaka vrsta kampanje. Prvo, izlaženje sa kandidaturama još pre 6 meseci, ajde, to je prirodno da neko želi, nije to ništa sporno. Ali ta konfuzija oko toga ko s kim, šta, kako, to je prosto nevjerovatno. Mislim, ne želim da ulazim u to. Gde se čujali neki konkretan predlog opozicije u pitanju kad je vaša funkcija i vaše ministarstvo? Kako? Nisam, čuo sam neki dan. Jel da? I kao u kontekstu da oko ove prodaje zemlje strancima, kako mi nemamo rešenje, i u jednom drugoj stvari vezano za investicije u poljoprivredu, davanje zakupa poljoprivrednog zemljišta na 30 godina, kako je postupak netransparentan. Ja kažem samo, pošto niste pročitali zakon i uredbu, evo, baš je pre 2 dana raspisan javni poziv. Pa je li to netransparentnost? Ili nečitanje? Pa možda na srpskom, nema u Njujorku. Moguće. Ja nemam pojma. Ja se bavim Srbije. Hvala vam što ste izvolili vreme, što ste bili gost televizije Pančevo u našem intervju. Nadam se da ćemo se vidjeti, ako ne na Slaninijadi, ali uskoro u Pančevu. Ma gde god. Meni je veliko zadovoljstvo što sam bio vaš gost i pozdravio bi vaše ljude koji se bave poljoprivredom na, da tako kažem, dokle doseže vaša gledanost. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam pre neki dan s njima bio u Novom Sadu na manifestaciji Dobar dan domaći. Njih je jako puno bilo tamo i još jednom im pozdravljam. Hvala vam što ste nas pratili. Ovo je bila emisija intervju. Gost ministar Branislav Nedimović. Ostanite dalje uz kanal Regionalne radio televizije Pančevo. Prijatno.